Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Diala, Ronnie Gatus and family, Leonora Faharit and family, Jose Ocampo, Rosie Yumol, Jason Reyes, Reggie Calma, Jeffrey and Jonan Reyes, Cristina Aguilar, Garcia, Sikat and Almario family, Justimbaste, Gueco, David, Ocampo, Sotomango, De Vera, Castro, Salas, and Sabches family. Manny Jose, Carlos Amparo, Sol Yap and family, Daylan Yap, Christopher Pagio, Graciel Pagio. Para king birthday ng Mayor Tonton Torres, Elena David, Jose Rivera, Pauline Calbang. Para king wedding anniversary di Elena and Rogelio Altarejos. Panaking makapasubaling kayaduanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Island Clay Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan de Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Jun St. Paul and John Patrick Pasion, Joshua Ignacio, Pablo and Leonor Ignacio, Leo and Chris Charing, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Kristan and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, James Benedict Layug, Betty Ong, Virginia Manugid, Martin Jem Palo, Minerva, Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Jennifer, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Sangrila Gilas, Franslin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Vitug, Alfredo Cayanan Jr., John Alfred, Aliana Marie, Anika May, April Cayanan, Jeronimo Gatus Jr., Michelle Ann, Mark Henner Faharit, Arturo Torres Jr., Niña Ley Gonzalez, Rosario Gilas, Randy Cayanan, Melvin Kini, and John Paul Viray, Teresita Quiambao, Glenna Marie Castro. Para king Malagwang Kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Rina Cayanan, Josie Hinco, Ines Gozum, Lilibeth Ocampo, Ernie Echage, Romana Ocampo, Gloria Roman, Terry Davis, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Teresita Kulala, Paul Castro, Reyes Magtoto, King and Hyra Magtoto. Para king Kapayapan ding Kaladwadi Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Evelyn Aguas, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro Cecilio, Julio, Julia, Medala, Hamilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio Victor, Among Tony Dumawal, Cirilo Cuenco, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Arlinda, Luis Corazon, Emmanuel Benedicto Arsenia, Jerry Arsenio, Maria Angel Veronica Epifanio, Maria Ernesto Alfonso, Enrique, Rosalinda Elena,
Romel Medardo, Columbia, Caleb, Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Gliceria, Presi, Corazon, Andrea, Francisco, Perfecto, Maximo, Wilmar, Genaro, and Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Maria Jesus, Gloria Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolicia, Nicolas, Apolonia, Pablo, Victoria Felipe, Herminia, Antonia, Marivic Severin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Mirna, Pablo, Justin, Ernie, Jimmy. Leonardo Felicitas, Julian Catalino, Lydia Ruben, Alfonso Miguel, Maria Juliana, Mariano Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose Apolonia, Among Damaso Hinco, Claudia Corazon, Maxima Vitug, Ronald Rodson Serrano, Mateo Maria Segunda, Isidoro Pablo Belencia Esteria, Francisco Maria Nisasio, Roberto, Lydia, Maria, Alfredo, Barbara, Benji, Aldrin, Jose Jr., Jose Sr., Maria Esong, Meren Endong, Simang, Ilong Pablito, Celia Paterno, Romulio, Mario, Jesus, Veronica Antonio, Charito, Veronica Flores, Romeo, Crescencio, Conchita A. Valeriano, Natividad Tolentino, and Maria Corazon Flores, at karingang kaladwaking purgatorio.
ay aking Diyos, pagkataas-taasan. Isang Maria'y nagtangke kami, kayarian kami Panginoon. Et isuri, at ibanan, et isuri, ibanan. Yeah.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal e espiritu. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, kaniting misa pagmasusyantaya po, ing kadwampulong Domingo na ning karaniwan na panahon. Adamdaman tamo king maya pabalita, tung makananong akit tamo, at inya palang kainan ingapong Gino. Ing kainana ning Diyos, yapining si kanana ning kasalpantayanan tamo. Si Shantala po rin katamong kasalanan, kabang susundo tayo po ing banalamisa, karetang panawon ay ing kasalpantayanan tamo tungkol yamo karing sarili tamo. Karetang panawon ing lamanan ning daring panalangin tamo tungkol lamo ke katamo. At tamo maging alulud na ning grasya karing kapara tamong tao. Para kareti, king kataymikan din ke katamong puso, adwan tamo ing kapatawaran na ning Diyos. Yagkastayang ining kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa may payan totoo, at kay kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at mieliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko, kasanta Mariang kapilanman birhen, karing sablang anghelam pong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mayupayang Diyos, sampon mapamakalulu, kapilan man malugoday pa, inglingap mo lalagpas karingangganan ding lahi ampon bansa, birarasang karing puso daring sablang mabye, manano na sanang ding padera bibili na ning makapaw naming pamanatol pilatan mi, malasak lalalam ning alino ning makayatyat mong gamat, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Nga naning Ginu, karing taong pinili na, na lumawot, iligtas da kayo. Inyadaptan nyo, itang mayap at matulid. At sasabyan na ning Ginu, karetang taong dayuan, ameging dakay ning balen, a pinili na, malugod at susuyo kaya, ampong manggiling kingaldo ning sabat, ampong tapat tutupad king kayang kasunduan. Idalara kayo, king Sean, king banal kong bundok, dinanda kayong tula, king kanakong bale, pipanalanginan, at tanggapan ko la, ring aying sakripisyong darawon nyo, king kanakong altar. Mayawos yang bale, pipanalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Sablang bansa, pustan lang, ikaginuing poryanda. 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 O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kaya sana king lupa mong malam, baning meto sikluban, abalo na ingkekang kaburian, ating pigkalop ng kaligtasan. Sablang bansa, bustan lang, ikaginuing poryanda. Sablang bansa, bustan lang, ikaginuing poryanda. Bustan mo lang bansa, tumula at dalit masaya, uling alang pamangambiran ingkekang kayatulan, karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Sablang bansa, bustan lang, ikaginuing poryanda. Sablang bansa, bustan lang, ikaginuing poryanda. Manano na sana ding tao, O Diyos, ika ing karelang poryan, ika sana ing poryan ing metos kluban, panuwanan na katamongan ning Diyos, sana igalang det pitakutan no karinman, itamongan po. Sablang bansa, bustan lang, ikaginuing poryanda. Sablang bansa, bustan lang, ikaginuing poryanda.
Sablang bansa bustan lang, ikaginuing poryanda. Sablang bansa bustan lang, ikaginuing poryanda. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Ikayong pagano, o iniing asabi ko ke kayo, mi padala ko karing pagano, anting karelang apostol, at ipagmaragul ko ing kasuywan ko ke kayo. Mekad, king kapamilyatanan iti, ding ka na akong sariling kalahi, apangalalwan da kayo, tungkol king lingap ko ke kayo, at king paralan, ayan, malyari ko lang iligtas, ding aliwa karela. Nung kanitang ding kalahi ko, misakwilla, ingyato naman, bilapit sa king Diyos. Pota kayang matanggap lang pasibayo keyo, nano ing maging bunga na niti. Alang aliwa, nuneng pangasubli rabie, ring taong mete na. Uling ebiyasang manaliwa isipin Diyos, tungkol ka rin kayang pipilinan at panwanan. Tungkol naman kay kayong pagano, kanitang minuna, kayo mamintuking Diyos. Dapot ngeni, tinggap yu ing lunos na ning Diyos, ulining era pamaminto ring Hudyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos, ake kayong tinggap ding Hudyo, ngeni, elameminto king Diyos, ban ila naman, malyari lang kamtan, ing lunos na. Uling pepaboren na lang may nga bihag ning Diyos, ding sablang tao, king karelang kapanyan niya lang sangan, ban malyari ng apakit karela, ing kayang lunos. Ingamano ning Ginoo. Jesus, penaral ning maya pabalita, tungkol king kayarianin banwa, at pepakayap nala naman ding tao, king miyayaliwarang sakit at kapanandaman. Ingginuman tabe yake kayo. At kekan timorin. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Likwan ng Jesus ing Genesaret at mintaya king sasakupan dering syudad ning Tiro ampon Sidon. Ing meto nga kananeyang manoknangan king lugalayta, linapit ya kaya at nga nang dinalong. Makamalagino, anak ng David, malunos ka po kanako. Alipnane ning demonyo ing anakong babay, masakit yang at masakit tutu ing kayang daralanan.
Dapat enebitas ang pinsingan at pekibatan Jesus. Linapit na rin kaya ng alagad at pekisabi re kaya, palakwan yun po, nakatamo patugutan tutukyan at tutuyang masigla. Kanita nga ng mekibat Jesus, mituburan ko, bukod mo karingtupan ng melili ning Israel. Panamdam na kaniti ning babaeng Kananeya, linapit yat siniklod kingarapan ng Jesus. Saupan yun ako po, Gino, nga nang may kisabing mayap. Dapat pekibat ng Jesus, mayap ingkwanan ing pamanganding anak at iyugse karingaso. Tutupoy ta Gino, nga nang may kibat ning babayi. Dapat agyang ding aso, makapanganoman king mugmug, ama nga yugse king lamesa daring karelang amo. Kanita nga nang may kibat Jesus, babae, katibe mong kasalpantayanan, matupad ingke kang aduan. Kanita mo rin, kinayap ya inganak ning Kananeya. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kay Kao Kristo. Eko po balo nung nanuing ke kayong Canaan. Nepo. Ingburi ko pong sabyan king Canaan, yapin itang potang ating meto nga tao, bage o sitwasyon, amalyari o miyabyeke ka. Bala mo wari ingawos na king Tagalog, bumibigay ka. Nepo. Ning kay nakakabod kabuysitan, potangakit ming tao ngay ti, milalako ka kabuysitan. Halimbawa po, denanda ko pong example. Deni pong kakatamong mga tuwana, deng apo. Ne? Deng kay po at nako pong kapagal, abak pa mo mamalis na ko po kendalan. Ne po? Eko po balong nung atin pa pong mikida damagdapog kendalan. Ne po? Kasi niya nga nake pa po, bring mo muna mo ngakit kendalan deng matwa, papalisan deing dalan, tsaka lamagdapog. Ne po? Deng kay deng kakatamong makatwa, papagalanda po'y sarili da, talagang abak pa mo, mag-exercise na la. Deng kay manos lampingan, magluto la, ne po, mamalis la. O deng kay po daratang itang panahon, at nanako kabuysitan. Ne po? Siguro king pali, siguro king pagal. Pero apapansinan nyo po king bale, deng kay po ring makatwa, pota pong akit meing paborito mo nga po. Aba? Nakangkabuysitan kimbale, potang akit may nga po mo, milalako ka kabuysitan. Inya po ini po, totoo po ini, na agyang ating karing apo yung matsuraya, ne? Agyang ding imake kayo, potang akit may nga anak mo, ay kapogi na nga nako, nga mo. Potang ating kang akit may nga po mo, bala mo itang pagal mo, manaliwa. Ating ko pong kakilala, babae po, medyo tigasin niya. Ne po, ausanda po king amano, kolokyal ngeni, medyo ausanda pong tomboy-tomboy ya. Ne po. Ating ko naman pong kaluguran lalaki at ne po kasanting. Nga na po nining kaluguran kong medyo tigasin nga na. Amo nga na. Ot po tangakakit ke nga na. Ot lulwaling pa nga babae ko. Nga na po. Ne? Ating sitwasyon naman po. Neng kay po renganak. Neng kay agyang sabyan tamong maymutla. Po tang ating kang binye. Ingawas po ka rin. Bibigay la. Inya po ingkutang nano ing bagye kainan mo. Ne po. Nano itang bagye na po tang pintalana ka. Ikit me o milyarya ke ka, manaliwa ingke kang panlalawi. Ingkutang ko po kaya sarili ko, inga pong ginuwatin niyang kainan. Napotang sinabi na ni nga pong ginu kaya sarili na, ay ni pwede.
ay ni ekepamoy biye. Ay ning panalangin na nini pospon kepamo. At imbang panahon na nga pong Ginoo, bibigay ya. Nano atin niyang apong Ginoo ya dapat alayang Canaan. Pero atin niya pala. At oya ni ngakit tamo king ebanghelyo. Bayo tayo po balikan in Canaan na sasabihan ko. Balikan tamo pa mo po at makanyan niya respansi nga pong Ginoo king ebanghelyo. Linapit ya kanu ing meto nga babaeng Kananeya at adwa na king apong Ginoo king Ginoong Jesus na pakayapa ni ing anak na uling niyalip na niyang demonyo. At baliyo po na ing mumunang response na ni nga pong Ginoo, pinsinan. Pinsinan. At kadwa na pong response nga na ni nga lagad, palakwan nyo na po, nandin niya pa po tutuki kaya katamo. At baliyo po nang sinabi na ni nga pong Ginoo, ko para kaya kayo. Ikayong Kananea, ay kayo Israel, kayo Hudyo, mi paralako mo para karing anak ng Israel. Karen mong Hudyo, malino po king Ginoong Jesus ita, na parayamo karing melili ng tupa ng Israel. At yung katlo na pong response ni nga pong Ginoo yapin nini. O ding peka masakit. Eustu, ing pamangandaring amo, ibiye karingaso. Technically, nung pakiramdaman tayo po ita, inawas ne paning Ginoong Jesus ining babae, anting aso. Kakarapat dapat nung nanuman ing ibiyena ning Diyos king balayana ning Israel. Pero kailangan tayo pong aintindihan, makanyane man nga pong Ginoo. Bala ko sangi nga pong Ginoo mapamakaluluya. Bala kong nga pong Ginoo maganakaya. O bakit agyune ngausan ing meto nga tawan ting aso. Pero kailangan tayo pong aintindihan ning mindset na ning Ginoong Jesus. Nung balikan tayo po ing plano na ni nga pong Ginoo, kabang lalalangane po ing yato, ing mumunang plano na ni nga pong Ginoo, ban makapagrelasyon yaking tao, ing mibuuyang meto nga komunidad. At ing komunidad ay ni, yapining mumunang komunidad at lakad na, yapining komunidad na ning Israel, ring Hudyo, ila po ring mepiling balayana ning Diyos. Kailangan tamo pong tanggapan ita, na in Israel, ding Hudyo, ila ring chosen people of God. Pero, ding Israelita, kapamilatanda ring Israelita, magus ing grasya, magus ing lugod, magus ing pakalulo, karing aliwang lahi. Inyapin po taya asisi ing Ginoong Jesus nung bakit sabyana na mi paralako mo para karing meliling tupan na ning Israel uling eya kayabe king lahida ining babaing manyad. Balikan tayo po ngayon, di tangamanwan ko nandin. Na ing mindset na ni nga pong Ginoo, ding Israelita, ila ring maging alulod na ning grasya, ban kanita tanggapan deri nga liwang lahi ing kaligtasan. Ngini, balikan tayo po ining adwa na ning Israelita. O ining Kananeya, kayabe karing Hudyo. Nano po yung adwa na? O ba't binigaya inga pong Ginoo? Maniadya para king sarili na? Ali, adwa na kingapong Ginoo, aliwa itang paraking sarili na, nuning adwa na, paraking anak na. At nga ko pong mimisip, ating niya palang kina ning Diyos. Bibigay ya palay nga pong Ginoo. Nga na ni nga pong Ginoo king ebanghelyo, babae, katibe mo kasalpantayanan. The weakness of God is the strength of our faith. In kay na pala ni nga pong Ginoo, yung si kananing kikatamong kasalpantayanan. Puta palang ikit na ni nga pong Ginoo, ing si kananing kasalpantayanan tamo, malyaring bigay. Malyaring naibiyay tangaduan tamo. Pero, nanuyang klasing kasalpantayanan amo. Itamong sisimba ko kabod, itamong magrosaryo ko kabod, nanong kasalpantayanan ng kay na ni nga pong Ginoo. Itang kasalpantayanan
makasarili. Itang kasal pantayanan, amanyad ka king Diyos, para king sarili mo, nune para karingaliwa. Kenya bibigay nga pong Ginoo kapatad. Potang ikip na, ingke kang panalangin, eya makasarili. Potang ikip na, ingke kang panalangin, eya para king sarili mo. Potang ikip na, ingsi ka na ning kasal pantayanan mo, namanyad ka king Diyos, para king pansarili mong kapakanan, nune para karing aliwa, ay kasikana dingke kang panalangin. Inya kaluguran kong kapatad, kutnan tala po re sarili tamo. Nanula ring panalangin, aanggang ni napakibatan ni nga pong Ginoo. Magtasno mo pong gamat detang taong minyad, king karelang pangadi, pero anggang ni napabibiyen ni nga pong Ginoo, magtas ka pong gamat. Ay, kaplastikan niyo, nepo. Atin yan natin. Bibye. Di ba? Kalwat mo ng mga ikwa mo ng metwa. May kailangan talang i-check. Para no ka rin yung panalangin na ini. Puta yung panalangin mo, makasarili. Puta yung panalangin mo, kaya kaya mo. Kasi malino king ebanghelyo, na ingsi ka na naning kasalpantayanan nanining babae, yapi nitang kasalpantayanan ay kabudmanyad para king sarili na. Nune ining babae ngay ni, ngiging alulud nening grasya, para king anak na, ban kumayap ya. Nya kaluguran kong kapatad, nung burimeng akwamay na ingapong Ginoo, check mo nanong klasing pamibiyebye, nanong klasing panalangin ingating ka. Nung ing panalangin mo makasarili ya, mo nea asahan. Aga nakako po kanita, kaya kami po atimpong kesabian karing matwa. Nung burime kanong abalo, ing tawong maimot, lawan may gilagid. Matuling ya kano gilagid. Mi pag-check ko pa mo. Eko po balo nung totoo. Pero ating panahon, matuling kagilage do wali. Ating panahon at nakakaimot. Ating panahon, maimot tamo. Tamo bisang bamye. Agyang balo tamo nga tintamong dapat ibye. Pero nung pansinan tayo po, ing metaphor tamo po, for example, karing ing image tamo po, karing tawong maimot, yapin detang tawong makasakmal, gamat. Ale? Ay maimot yan, makasakmal ya gamat. Pero lawen niyo po, ding taong magana ka, yapin king Tagalog, aw sandalang bukas. Pero, lawen tala retang makasara, ang pong makabuklat. Nung maimot ka, makasara ka palad. Ingkutang, makanano ning baldog ning Diyos, ing grasya na, king taong makasara palad. Pero nung ahos dake ka, makabuklat a palad, ingahos dake ka, bukas palad, nung ating kang isawop, sumawop ka, pakibalak mo yung panalangin na ring aliwa king apong Ginoo, nung makabuklat yung palad mo, totoo ating mawawala kasi mamiye ka eh. Pero agyang mating mawawala, dadagos mo yung grasya. Uling ustong makabuklat ka palad, ingapong Ginoo, ibaldog na yung grasya king gamat mo. Inyapin oya ning purpose na, ning balayanan ng Israel. Magin lang chosen people, pero
kapamila tanda, ilang maging alulud na ning grasya, karing aliwang lahi. O yan mo naman, ing paganakake katamo. Kasanting na po ning ebanghelyo ngayon eh. Na ring tutong talasalpantaya ng Kristo, ela makasarapalad. Putangatin lang isahop, sumahop la. Baludang lawen, ing karelang biye, anting alulud na ning grasya karing aliwa. Na ela mo manalangin para karing sarili da. Uling gustong ikit na ning Diyos, king alulud na kaning grasya, ikit na ning Diyos, iikit na ning Diyos ding panalangin mo, ing pamibiye-biye mo eya makasarili, o iting kay na ning Diyos. Dakal karing aduan mo ibiye na. Uling ikit na, katibe mo kasalpantayanan. Bakit? Ulinging kasalpantayanan mo, eya mo parake ka. Katatawlian po. Ningkay po tapong munta ko kingaliwang lugar. Aga nakako po rin pengaring babaya. Pansinan niyo po. Ningkay po dahil tingjan din ding asawang lalaki ni. Balayo galang, ikayong talasawang lalaki. Balayo galang every time na magpasusul ring asawa yu karing anak yu. Buridang buriing mapupuyat. Potawaring panekang mapupuyat, kayo pong magpasuso, magpadedi, potang kumiyak yung anak yu. Ing asawa yu, nakalakak. Ikayong ima, ewari, denasan nyo na po yan. Ikayong mapupuyat. Bakit? Nengkay madalas po potang mapupuyat kayo, masaya kayo. Ali, nengkay mabubusit kayo namang king kakagagana ning anak. Pero bakit gagawan nyo ita? Balayo galang, masaguliing maging ima, tatalantakla, mamalit diaper, mamalit lampen. Pero susuk maman yu ita, ningkay atim pang karanasan, ang ako pimpuke kayo nung kwento ko na, kanita, ala namang pump ke ngarong. Potang sisipon niya yung anak, barado yung ngarong nakisipon, nanong gawan niyo po'y kayong pengari. Sipsipan niyo larong. O ring anak siguro po, madidirila eh. Pero bakit gagawan niyo ito? Bakit kayong tatang magpakapagal kayo? No man para buo rempera yung gagastusan, bibiye yung laki ang pamilya. Uling by nature, kapatad. Imbieta mo, eya para kay katamo. Imbieta mo para ya karingaliwa. At nung imbie mo, eya para karingaliwa, eya tutong biye yan. Eya tutong biye. Inya kaluguran kong kapatad, o yan yung meto nga tip kay katamo. Nung buri mong ding panalangin mo, pakibata na laning Diyos, kuwanan may na. Naning kay na naning apong Ginoo, ingsi ka naning kasalpantayanan tamo. Makananuming aso ka ding sika naning kasalpantayanan mo, potang balo mo ing panalangin mo, ating biye mo, eya tungkol ke ka. Nune tungkol ya, karingaliwa. Amen. Pasyag tayo po yung kikatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayan totoo, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayan ng banalay Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete,
king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta sa banwa, makaluklok wananin Diyos, igpang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabie ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanganga. Amen. Idalong talangeni king Diyos, ding kaya katamong panalangin, at yung isip tamo na manano na sanang ding kaya katamong aduan kaya, laking pansarili tamo mong kapakanan, nune para mo naman king ikasaplala daring aliwa. Bangawa na katamo mo namang alulod, ning kayang lugod, pakalulu at grasya. Nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Santa Iglesia, maging malingap yaking biye at pamangailangan ning yato, ngayon kasalukuyan at atoklasan na lo, king kayang inspirasyon, dingdalan pa turo king kapanaligan Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban mi kalugal king makalagana pa iglesia, para king kultural ng pibansyan ning balang bansa, at para king pamipasyag king metong mut parehong kasalpantayanan, king miyayaliwang lengguwahe at forma ning pamipahayag, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding Hudyo, ing minunang balayan na inaus ning Diyos, akit dang matupad ing karelang kapanayan, at misa na yaldo atoklasan de Kristo, anting karelang talapagligtas, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban abuklat tala ring kaya katang pusot ti bale-bale, karing masakit tanggapan, ding dayuan, takas, ding alang kapanintunan at kalulu, biktima ning kalibakan at pamipasakit, bangawan tamo ing katang agyo, ban iyabe tala king makatao at makakristyanong kapamisanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban itangang at syuketi, may kamasabal tamo naman karing alaketi, uling miwalela king Santa Iglesia, banding kaya katangbiye, ipahayag de Kristo karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Yabe tala po king kaya katamong panalangin, ding kapatad tamong mangailangan, ding alangapangan, ding alangatok nangan, ding mahiyalipusta, at ipagkalub na sana ning Diyos, ing manantabi ng lugod at grasya karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ing kataymikan ding puso tamo adwan tamong yeni, ing kakatamong kayadwanan. Adwan mila po, deting kayadwanan na reni o ipa kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning daon tamo, ing tula ating pagal na ning aldoldo, ay agkakabit tamo king lamesa na ning Gino, matangpang matanggap arapana. Tanggapane saning Ginoo itindaon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatahan ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo iting kekeng sakripisyo anting meto nga banala pamili bayan regalo. Kapamilataning pamidaon mi, king pigkalob mo ke kami tanggapan mineman sanang regalo ning kekang sarili. Itingan puaduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Inginuman tabeya ke kayungan. At kekan timore, Yet nayo laring pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan dakang parati at numan karino Ginoo, banalay pa, mayupayang tutu ampon nalanganggang Dios. Inyang mi kasalalaring ke kang anak, at mi parayuking siping mo, binalik mo ang pasibayo ke kakapamilataning daya ning anak mong mapamintu, king upaya ning banalay espiritu. Tinipon mo rin ke kang anak, king ke kang banala kapulungan, ban maging metong la oy ba, antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mga anak, ating banal ay espiritu. Ulinita, kambeda ring sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banal oy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulima punita pagparalampumi, itugtugming espiritu mo antimoing titi pangambun karetingain, ban pabanalanalat para ke kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyen aking pamaylas sampon kamataya na, ing Ginong Yesus kinwaning tinapi, e pasalamata na kampon pinuri oy pa, piraso ning tinapi, at dinwang na karing disipulo na ngana. 180, ikayungan ampon kananiye, uling itiying katawan ko, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, ing Ginong Yesus kinwa ing kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri o iba. At dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kuanan yeti, kayo ngan ampon minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayom po nalanganggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang puning pamanyubli ng mebye ni ganak mo. Darawd mi apo kaya kayo iting tinapi na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timuang metong ning banala Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i-Florentino ing obispo mi, ipasya ing kaming obispo emerito, ding sablang pari, magpari, madre religyoso, ding sablang makatagulalig keka, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman po ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kamingan pagamwa mo mi, gawan mo kami ngan karapat dapat magkamit king bihelanganga. Ban kaya ng Maria, ing Virhen induning Diyos, kambye ng San Jose, ing tapat ng esposo, ding apostol, Santiago at ding sablang banal. Ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, apurian ang pon apaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenampon kaya, O Diyos sa mayupaya, kagumning banala Espiritu, sablang dangal at ligaya kekamanggaman hingala Anting mikakapatad, king meto ngay ba, mausta mo kaya karingamanong tiro na ning Ginong Yesus.
Ikabos mo kami king sablang Maroko, iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, ampon mi kabyus kami pungalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang manayang mi kami king panyatang ng maligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kay kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana mabalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Pamayapan ng ponpisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, banggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapana ning Gino, mantabe kaya kayungan. At kekaan timorin. Pakita mo pong ngeni, mikakapatad tamongan king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad, oy ning ginutamong Yesu Kristo, inganak ning Dios at inganak ng Maria, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong ning tatanggap kaya kaniting pamitipon. Gino, ek matampan tanggap ka, dapat igkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
pabengi po, ngeni pong third Sunday, atin tamo pong special collection, St. John Mary Vianney Collections, remitted to Episcopal Commission on Clergy and for other parish needs. Salamat po. Ay ninarin po ing updated Saturday and Sunday Mass tamo po, king mabilog a parokya, kaya bering bisitas. Saturday, Kempong Pisamban, alas 5 gat panapon. Sitio Birhen de los Remedios, alas 5 gat panapon. Santa Ines, alas 6:30 nimbengi. Villa Santiago, alas 6:30 nimbengi. Sunday, Pisamban, alas 6 ning abak. Santa Ursula, alas 6:30 ning abak. San Juan Nepo, alas 7:30 ning abak. San Juan Bautista, alas 8 ning abak. Pisamban, alas 9 ning abak. Binyag, alas 11 ning abak. San Miguel, alas 5 ning gat panapon. Pisamban, alas 5:30 ning gat panapon. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Diyos ming mapamakalulo, kapamilatanan iting sakramento, pakisan metong mo kami kang Kristo, kapamilataning laluming pamakiwangis kaya ketiking yato, apakyabutan mi naman sanang makirake king ligaya na karinbanwa, anong nuya mabibiyempon magari kaya bemot ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Atin yang kinan ing Diyos. Bibigay ya karetang panalangin ay makasarili. Inyapin nung burimi akwamay na ingapong Ginoo, karing panalangin mo, siguraduan mo na dingke kang panalangin at dingke kang pamibiyebe makasarili. Ing Ginoo man tabeya ke kayo, idukuyo puring buntok yu at maniga po king bendisyon na ning Diyos. Dimdam tayang eni ing Ginoo, asasabi kay katamo, kingetamo maging makasarili, uling iya ing esensya na ning kay katamong pangataw. Tugtugan na katamo sana ning labis-labis sa grasya na ning Ginoo, ban kanita biyayan tamo ing makanining panugali, at iya mo ing kay katamong maging regalo, king kay kabaning panahon. Bendisyon na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, kambedaring pamilyayo, ing ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyang pangne umeta nangeni, eta mo maging makasarili. Salamat king Diyos.